сайду жақталарын күнін ұройду, керек оларға анан үгіз ұры ылланар, оғын оғылар истинктыл әділер. Корея күрдік рахсеттен жақтар үрдік атығар анамыт концерді музыканлар күтті кәлділер. Бүгін кенлер еге студиябыт тылжыттыра. Ол күрдік дирижер Но Те Чол еға кәлді, вокалист Хео Хи Кёнг, онна саксофонист Салым Шим. Онна еға сәкәлділер тылбасчыт Күннея Харитонова, онна үрдігі музыка осколатын үләйті Айлия Сабинова. Үті күніне. Жабу мен үйдеқым баруын. Қайтты бұл Корея күндік рақ сеттен бейеға кенсерді бұл музыканны кәлілерді. Тоғы чолдан бұл сақа херін талылар. 여성의 날을 맞이해서 여기서 여성의 사랑에 대한 주제로 콘서트를 한다고 초청을 해주셔서 되게 좋은 음악회 추천받게 돼서 기분 좋게 왔습니다. 네, 러시아에서도 울란우데에서도 같은 공연을 했었거든요. 없어는 뭐 또가 러시아가 오는데가 만나긴 그런데 근데 onda bu çoğlar kolaborasyonu kere angarda günlere bolar turarına sibesten taptal manı kere angargen manlık temanın şey bayda bedere konserti kalbit bittiğinde. O da benim bildiğim bu maestro diriyor sakayeriger hem kanıstasında ondan bu saksafonist ona röhet hangistan kalehcalar diye ondan bu sakayeriger kimler hamı tuğ sengerdiler hamı bu tuğ tügeni o 지킬게야 되게 쿠키에서 어떤 소감인지 신기한 거 어떤 거 있는지 마음 많이 부탁드립니다. 러시아에는 울란우데에서 한 2번 정도 연주를 했었고요. 야쿠티아는 처음 이곳에 왔는데 일단은 너무 기대감이 있어요. 야쿠티아에 있는 러시아인들에게 저희 색소폰 연주를 또 들려드릴 수 있어서 너무 기대감이 있고요. 그리고 지금 학교 숙소에서 머물고 있는데 너무나 자연 속에 아름다워서 힐링을 하고 있습니다. 좋은 시간을 보내고 있습니다. 사실은 봤을 때 그땐 그때라 마에스트라 오셔갈 해주다. 언나 오랜다가 해준 바람 만나 메가링이 했는 하게 됐을 때 사실은 하이담 비데크를 막아란 뒤에 그도 어느 캘린더 빌리긴 그시 школа музыки олороллар билген древняга. Онно булана как раз айылга олорол буламы шөй байсалгына хайрман гатын ха чуген хайрен шөй байдык маңды. Оттан жауп тиетелер. Onda bu müzik ürdüğü oskoladılar kimler oğulları kütülebilirdi. 학교에서 학생들이랑 지금 일을 하고 있어 아니면 학생들을 가르치고 있어 아니면 이번에는 이제 협연으로 공연 같이 하고요. 그리고 마스터 클래스 학생들하고 특별히 또 이렇게 시간을 갖고 있습니다. Öteki konser konuna birge oğullar kıtta Mustafa'ydık tahta. Onun oğullarına oğullarga master kalsın da kalbitlerim dikinler. Bu saksafonlar rığa. Saksafonga Ötekiler emeği keriyetin oğullarınca kalbitlerdi. 한국에서 학생들 왔잖아요. 그 교환 학생으로. 맞죠? 그러면 몇 명 정도? 하카리했던 교도가 갈비 그시 школа музыка가 öğrene. Менен диюдuk. O da hatta oğulları emeği keriyeye varırlardı. 그러면 여기 야쿠티아에서 애들도 거기 한국에 가서 그좀 학교에 그 교환을 만lık badmenin var bakka oğullar bunlar anıskı Mayı'ga ondan oğullara Kore'ye konserti barık taktarı. Kensirdi. Onlar yapıp kemiye barıkları. Hastalarını barıklardı. Cem Ayliya aslında bu kenser buları turar bu bilgi Kore müzikanlar kıttılardı. Cem o kenser tuğunan hepsleri bağlıstı. Tuğu köröçü. Потом был хагалахты это, конечно же, тухтан. Был дирижер был монастырный Владычел бехахос куалтыр проректорның үле дир болбута. Оно был көннектен нахал бах бу концерттер орон болду хәп. Олян осколабыт көтөгөллән яһар биле камелха калбит улхан киһе болар бехаха күн курду кырдык. Оно бу январьга көтөн калбигер даже чөрдүндө таха градус бол эте хәп. Погодабыт әмиске бу хылыян каян ден хәп. Аны туран бу солистер калбиттер баха авточаска мен асерде гына калбиттер. Эме погодалар я халымске бар. Исендик жикти түгәндер болалар ол курдук. Бу кулын тутараксыз күнегер
консерв болайден бу белемнена хайчабыт. Январь битю тütten бу Шумилова Людмила Анатольевна ден ити училище руководителерин кытта бирге бу барларын холбан түмен бу репетиция багыты болла. Ата концерт именно сыла хоруга ден. То маэстро деренен тохтен. Барларын коллективтері тәһәм бақ кені кора жонун бартым мөню ханады денетер. Олихин бу хор аңардас хор бастан хаял. Хаста училищен сырбыхи Марк Николаевич Жирков, музыкальный колледж, ол кенетер педагогический колледж Гоголя Фатинан, хангы искусство, она культура колледжа. Антон ол hayatları artı şeyleri kamera hakikatlere emi beyleri хордахтары бит университет кытыста онтон вдохновением академия наук эми хордары бейleri балдары бит итинник түмен опсенин 200-тен толар тахсыр нахал бахын ки харистар анарда сонук болубут ону бу белемдени репетиция багыты болла хас суббота университет аны высшая школа музыки бегиттен симфонический оркестр, оголар öğreniciler orkestrleri kömеләһәр хагы театр оны балет Оперный балет театры. солистлары бары köмеләһәлләр олиһен бу концерт нәҗиктәнне впервые яһанылы амстамлык булды коллектив Фердиан хан олиһен концерт Фердиан интересне булды Оты бу холга кимнә кылдылары 200-тен такка кеге булганмы? Оттеги коллективтер аттадым. Училищелар ыргыттара. Холбас кутураны. Руководителлери, оказывается, аты хирге мүлелелері бит, бәлері туспа хордақтыры бит, ети Шумилова Людмила Анатольевна түйінлері күннестері ети оғыты әпрәсиеннен хәтері бит балаға. Ол оны туран бихеха наха көмеләхір, вдохновение ден бәйті улхан хордақ әбітемен. Ол хор, оказывается, барды бірастыры бит. Аны репетицияға тибеп битер, ахар үшін түгілдері жинақ профессионалдар дегенауы, преподавательдер дегенауы, бұтан түкпіт бар бірастыры бит. Аны Лидия Петровна Шамаева, айы кахтын сколата, әме учителлар хордырын бәлермін юттары. Ол бұғыр әме түріппеттер балыр болны. Именно бұл бігі дирижер бет енек әлбақ кәне мәнияқтыр. Музыкалды сыйғаны хоқ болған, но тардыға жоғлары тардығадыр. Олар ол бұрастыр дағына анан едеті бит тағаны музыканлар болбаққа, араз чоны түмен дирижердан, кені бәйті дирижер болады. Дирижер. Онтан инструменттерге ойнылды, бұл үрдігі музыка сколатын оғылары да. Оркестр болды. Бұнты бұл карьерден бияғаты рығыт кәлбіде, кені тұқ қалары қанны кірәйін бір жанрға ең ұлдылар дирігіттер. Кенені қанны бей? Аны репертуар бітен әтек қабарыды классическая музыка ең бастан ханағып бітхіп. Оны болғаны бастыку немербет именно Карлов, Кармина, Буран ең средневековый, ұлған суровый музыка болар деп. Ол антын хағалар Беге Чайковская нетімді толары бұд, Брамстаны болдың. Аны нек современный болын хері. Олген битютигар даже Beatles икки ратынлы бітке. Обладе обалада, ана Hey Jude, Индия нетімнек джаз ең барты күттігір. Олген репертуары бай-байыр. Аны бұл вокалистка бұд, классическая да музыканы күтті. Аны саксофон бар, бардың хай аркай болыйын. Онтан білейін көрді өпетері бұл салым Шинтан бұл бияға композиция, кені классическая, оны жағы қолбан сетемнен сілбіген композиция тақылды. Оны бағазды істеғайын көрді өпқа. 클래식 재즈로 연주하는 라흐마니노프 보컬리제 헤이즈를 최고치 Би классическая музыка ныкытта, джазовый жанрга музыканы холбам, мне градыр итнер. Ол сүчей істебет.
ан кранысыны билиммет омогунан арарбат олус үшөй музыка кимге багарар өйдөнөр кими багарар бу манны күшүгө ийине агалар деп жахасыңы булары турар тугуна көрөчүлөргө аяктылар. Тун бу күндө ылжыктары город докторун барларын бу консьерге ырабыт кулун тутараксыз күнө кеhe 5 жастан болар. Ону хүрдән үчөй бола дигән ханыбыт, потому что ник хаңа ник болбы терилин. Айлия жахасыңы консьергит олус сетигилактык айымнактык ахарга багарабын келен ылжыктабыкты мактанабын көрсөккө берет.